ndi akholwa ni fune vha hone uri vha kha ḓi vha fara zwavhuḓi ḓuvha heḽi ndi 31 ndi dza December ndi dzo nyenda vhusiku. Nṋe a thi tuvha na mafhungo manzhi ndi hafhanoni heḽi fhungo nda khou zama u sedzana naḽo ndi na u shavha uri ndi kwame ngori kha ṅwaha hononi ḽo ntsia nga maanḓa ndi khou vha mathadani uri ndi khou amba uri ndo luza vhangana vhanzhi nga maanḓa dzitha nzhi nga maanḓa dzo ntshandukela nge nda amba uri vhaimbi a vha ṱhonifhiwi, vhaimbi vha venḓa vha badeliwi, vhaimbi vha venḓa vha treatiwa ungari na zwino ndi ma-dustbin ndi dzi leftovers. Ndi uri ṅwane muthu a khou tshimbila more than 60 ks a khou ya performa a tshi swika a vhudza upfhi a re na budget. Zwino zwe nda khou ṅwadzana nazwo futhi ndi heḽi fhungo uri ra nga sedza zwa zwino ri khou vhona uri gigi nnzhi dzi khou decline, vhathu vha khou attenda dzi event vhunzhi hadzo ra nga a tsha tou vha na event dzi nga ri dzi powerful yani nga ṅwedzi wa nyenda vhusiku. Zwine zwa vha zwi khou khosiwa nga mafhungo ane aḽa mathihi, u sa ṱhonifha vhatevheli vha event na u sa ṱhonifha maambi wavho na u sa ṱhonifha zwine vha ri vha khou ṱoḓa zwone. Nga nnḓa hezwo ndi kufarelwe kwa vhaimbi vhane ni wane muthu o vhudza u ḓo badelwa haningei ngori vhunzhi havho a vha ḓivhi nix nga logistics na zwi ḓiwene music wa tou tshimbila nga vha kha ḓi guda vhatukana vhaṱuku vha fhedza vha khou tenda uri okay ndi ḓo badelwa haningei na wana ṅwana wa vhathu ono sokou tou lala getheni gigi yo pfhi yo fhela nga 2 yo fhela nga 3 onda taxi dzi tshi vha hone uri a kone u ṋamela kana a khou tou humbela ḽifiti ngori o fhedza a songo badelwa ngori vhunzhi hedzi dzi event organizer a dzi na ndavha as long as o promisiwa upfhi ḓo performa a promota gigi a ita mini zwoṱhe fhedzi mafheloni a fhedza a songo performa a vhudza upfhi hu na stage manager wa hone na wana ndi iṅwe a thina ḓivhi nix nga music wa venḓa i khou sokou vhilinganya zwithu. Zwino ndi khou tou humbela fhungo ḽithihi kheḽi nga 2020 vhuvavhi vhuvetete mikhwa mivhi heyi yo fara vhaimbi na vhatevheli u nga ri na zwino ndi zwibyana na ni tou zwi posela dzi leftovers. You need those people organizers, you need those guys. Ha sa vha na dzifene, ha sa vha na vhatevheli, ha sa vha na vhaimbi vha hayani. Ndi hezwo zwine na wana uri vhunzhi ha dzi gigi dzinzhi dzi khou decline zwa zwino dzi khou swika hune na wana uri vha khou shuma kha loss. So u tou amba ndi khou tou humbela uri ṅwaha u ra khou dzhena khawo a u vhe ṅwaha une ra ḓo ṱhonifhana ra shumisana. Mbe nda vha khakhela nga u amba zwe nda amba zwone ndi tshi khou amba uri a ri khou farana zwavhuḓi vhaimbi vha khou fara zwavhuḓi na mini na mini. Ndi a humbela pfarelo arali ni khou fila uri ndo ni khakhela fhedzi yo vha i ngoho ine nṋe nda khou vhonesa zwone ngori ndi amba na vhaimbi vhanzhi ndi shuma na vhathu vhanzhi ndi vhona zwithu zwinzhi dzi gigini a si uri ndi hafhaḽa ndo hwala kukamera kanga kana kufounu koku ndi sokou gidima I don't know uri hu khou itea mini. I've been in the industry for years, I know how things goes. Ro ḓi yuziwa na riṋe vhaṅwe ra ḓiwa ri khou ḓi zama u ḓivhuyedzedza futhi ri khou ḓi fhaṱafhaṱa fhedzi a can't let zwo iteaho kha riṋe ri khou aluwa uri zwi phinde zwi dovholole kha vhasiwana vhaṱuku vha yuziwe vha tambudziwe vha fariwe sa zwibyanana. A ri ṱhonifhane vhana vha vhathu a vha fariwe a vha badelwe zwine zwo vha tea. 50 rand yo ṋamela, 300 yo ṋamela, 1000 rand muthu a vhe na u eḓela kana a kone u travel just uri u khou ḓa gigini yaṋu. It means a lot. Come on, ni wana uri u ṋamela nga 20 rand u ḓo ṋamela 20 rand huma mufheni yone arali ni khou vhona uri ni khou mbora na budget nahone na budget yo badela ha vhaṅwe vhanzhi yo damn it you shit busy ni khou hwala tshelede ni tshi isa nnḓa mara vhaimbi vha yana vha na mushumo. Sorry to say that zwi tou mbora hezwo zwi ḽilesa mbilu zwi ya nkwatisa. So ndo pfala ṱhonifho a ri farane a ri tikane a ri shumisane a ri ola mulenzhe. This is the last video for 2019 mara tea show maybe ndi nga ḓi vhuya ngori mafhungo na musi o ḓalesa a si ḓi tifhoni ri dzula na mafhungo manzhi. But thanks very much for the support. 2019 was dope, 2019 was great. Vhaimbi vha badeliwe yeah a ri shumisane vhathu vha tholiwe vha lokhala ni shumisane navho. You know what, I will check at the next video. Let's look at the other thing. Sazwe ndamba na re video athembise ngayo fhedzi zwino after a video a vha vhona the next video ri ambe uri ndi mini zwiṅwe zwine zwa khou ṱoḓea kha dzi gig the influencers dzi khou ṱoḓea. Ri ngo zwi vhona khou decline ndi duka ndi si wana ndi ṅwana ndi wa mahungoni vha songo ngo download music www.vendradiostation.co.za zwa tshiṱangani.co.za kana vha download app yashu for the dopest music vha thetshelese 24 hours. It's exclusive tracks vha thetshelese nga maanḓa vha sokou dzhena kha phone yavho vha setsha hafhaḽa kha app store vha ri Venrap Radio vha ḓo i vhona i ḓo bva vha downloader vha thetshelesa. Ndi khou livhuwa nṋe Amara here ndo.